و در شرایط مرکب و دشوار برای جامعه جهانی که در رابطه با پنجشنبه بیماری کووید 19 با وجود آمده است، در جمهوری تاجیکستان برای حفظ صحتی اهالی تدبیرهای ضروری راه اندازی شده تمام امکانات سالمگردانی مهیا است. شرکت اوستا گروه در دایره اقدامهای احسانکاری رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای ریاست تندرستی شهر دوشنبه کمک نمود که از لوازمات ضروری طبی در حجم زیاد از 2.5 میلیون سومانی عبارت میباشد. گزارش خبرنگاران ما. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دایره سیاست بشردوستانه امروزها بهر رفع مشکلی بیماری سرایتی کووید 19 در مملکت خصوصا تامینات مؤسسه های ساحه تندرستی با داروباری و لوازمات طبی، دستگیری و کمک مادی و معنوی طبیبان و بیماران تمام تدبیرهای ضروری را انجام داده در شکل کمک به تمام مؤسسه های تندرستی مملکت مواد داروباری و لوازمات طبی و محصولات خوراکباری دسترس می نماید. در پرتو همین سیاست انسان دوستانه سرور دولت محترم امام علی رحمان با تشبث و اقدام های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی با مقصد پیشگیری از پنجشنبه پاندمیای کووید 19 و تبابت سریع بیماران، اینچنین تقویت چاره‌های ضد اپیدمیکی در پایتخت مملکت بیمارخانه‌های نو برای قبول بیماران ساخته به استفاده داده شده. همه ساختارهای دولتی برای حفظ سلامتی اهالی در شهر دوشنبه فعالیت شبانه روزی می‌نمایند و به طور دائمی در انشاءات و جایهای جمعیتی و محله‌های استقامتی اهالی تدبیرهای بی‌ضررگردانی انجام داده می‌شود. در برابر این صاحبکاران علاهیده و جوانمردان وطندوست پایتخت در همین شب و روزها در پیروی به اقدام‌های بشردوستانه پیشوای معظم ملت و تشبث‌های رئیس شهر دوشنبه خود را در پهلوی مردم و طبیبان و کارمندان گوناگون ساحه طب گرفته دست کمک به آنها دراز می‌نمایند که کمک بشردوستانه شرکت اوستا گروه از جمله آنها میباشد. این شرکت وطنی در دایره اقدام‌های احسانکاری رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بر ریاست تندرستی شهر دوشنبه کمک نمود که از لوازمات ضروری طبی در حجم زیاده از 2.5 میلیون سومانی عبارت میباشد. با مقصد پیشگیری پنجشنبه بیماری سرایتی کرونا ویروس و تبابت بیماران گرفتار کووید از جانب حکومت و دولت جمهوری تاجیکستان همروزه چاره‌ها و تدبیرهای ضروری و فوری عملی شده استادند. این در شکل ساختن بیمارخانه‌ها، بی‌ضررگردانی انشاءات‌ها و کمک به کارمندان ساحه تندرستی و امروز در پیروی از اقدام‌های سازنده پیشوای معظم ملت و رئیس شهر دوشنبه شرکت اوستا گروه و کارمندان ساحه طبی پایتخت با مقدار 53,200 عدد لوازمات‌های طبی کمک بشردوستانه رسانیده شد. ما کارمندان ساحه تندرستی میانه‌داری به پایان خود را با پیشوای معظم ملت و رئیس شهر دوشنبه و شرکت‌های وطنی که با احسانکاری مشغول هستند در همین شب و روز میانه‌داری به پایان خود را میرسانیم. در دایره این کمک خیرخواهانه به واسطه ریاست تندرستی شهر دوشنبه به مؤسسه های طبی پایتخت مملکت 53,200 عدد لوازمات ضروری طبی از قبیل لباس های مخصوصی طبی برای طبیبان در حجم 10,000 عدد، عینک های حمایت کننده طبی 10,000 عدد، دستپوشک های طبی 10,000 دانه، نقاب های مخصوصی پلاستیکی حمایت کننده 5,000 عدد و نقاب های طبی 18,200 عدد به طور رایگان سپاریده شد. در جریان تقدیم لوازمات طبی نمایندگان این شرکت وطنی اطلاع دادند که موادهای مذکور در این روزها برای کارمندان ساحه طب نهایت ضرور می باشد و به تمام بیمارخانه‌های شهر دوشنبه دسترس کرده می شود. با تاکید نمایندگان شرکت وطنی اوستا گروه این تدبیر مهم و خیریوی به خاطر حفظ سالمی جامعه منتظم انجام داده شده. در دایره دستگیری و توجه دائمی رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به بخش خصوصی و صاحبکاری خرد و میانه عملی می‌گردد. از جانب شرکت اوستا مخصوص با دستگیری جناب عالی و
رئیس شهر دوشنبه به ما موادهای محافظتی به مثال نقاب، دستپوشک، لباس‌های محافظتی کمبیز آنها دسترس نمودند که ما نهایت خرسند هستیم. ما طبیبان را محافظت می‌نمایند. ما دکتران برای خلق وطن خود صمیمانه خدمت نماییم. شرکت وطنی اوستا گروه تصمیم گرفته است که در پیروی به تشبس‌های خیر و احسانکاری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با حس بلند وطن دوستی و صداقت به ارزش‌های عمومی انسانی اقدام‌های احسانکاری را در آینده نیز ادامه می‌دهد. وابسته به پیشگیری کرونا ویروس نوی کووید 19 که تمام بشریت را به تهلکه آورده است، در جمهوری تاجیکستان نیز کارهای فهماندهی در شهر و ناحیه‌های مملکت ادامه دارد. در همین زمینه و اقدام انسانپرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای دستگیری طبیبان و مریضان بیمارخانه ولایت مختار کوهستانی بدخشان با داروری و دیگر مواد پیشگیری کننده کاروان کمک در حجم 3 اتومبیل وارد شهر خاروق گردید. جهت دستگیری طبیبان و مریضان بیمارخانه ولایتی با دستور به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 3 اتومبیل پربار تمغه کمز وارد ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروق گردید. کاروان کمک پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان عبارت از مواد داروواری، لباس‌های فردی خود محافظتی، نقاب و دستپوشک و مواد آذوقه را در بر می‌گیرد که در این روزهای مشکل برای طبیبان بیمارخانه مهم و سریع میباشد. مواد زیادی از خوراک و از جمله داروواری نیز باز از جانب اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت وارد بدخشان گردید و از این یاری بشردوستانه جناب حالی مردم باز شادی و فرح بیشتری را به دست آوردند تا که توسط این آن شخصانی که مریض شده‌اند باز شفا می‌یابند و البته این یاری بشردوستانه که نه تنها داروواری است بلکه خوراک و دیگر چیزهایی که هستند از این سرفراز گردیدند. در این لحظه های مشکل رسانیدن چنین کمک بی‌غرضانه میتواند در پیشگیری بیماری نوی کووید 2019 نقش مهم داشته باشد. از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یعنی به بیمارخانه ولایتی که در شهر خاروق جایگیر است یاری رساندند و امروز مردم سربلند بدخشان از این خیلی فرحمند هستند و ما کمک های بی‌واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را یعنی لحظه به لحظه انتظار بودیم و خود را یعنی همین خیلی حسابیدیم که ما تنها نیستیم در چنین شرایط وزنین. ما میدانستیم که حکومت جمهوری تاجیکستان ما را همه طرف دستگیری نمودند، ما را همیار بودند. تشکرات بی‌واسطه خودمان را میرسانیم. کمک وارد شده عبارت از 20 تن مواد آذوقه که از آن 4 تن آرد، 2 تن برنج، 2 تن نخودپاره، 2 تن شکر، 2 تن روغن رستنی، 2 تن مکرون، 2 تن کارتوشکا، 2 تن سبزی، اینچنین 500 ادیال لباس مخصوص طبی و نقاب برای طبیبان را در بر میگیرد که در انبارخانه مخصوص برای نگهداری انتقال داده شده بعدا پیشنهاد طبیبان بیمارخانه می شود. ما طبیبان ولایت مختار کوهستان بدخشان امروز از آن خوشحالیم که کمک‌های بی‌غرضانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دسترس ما شفاوران گردید. طبیبان ولایت از کمک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که عبارت از مواد آذوقه، داروواری و سر و لباس مخصوص طبی را در بر میگیرد که ما در این شب و روزهای وزنی فعالیت نموده مردم را از این بیماری و وبای اثر نجات داده به حیات مقرری برگردانیم. کاروان کمک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این روزهای مشکل یک از خصلت‌های حمیده رهبریت عالی دولت و حکومت کشور نسبت
саломати мардуми мамлакат шаҳодат медиҳад, зеро панҷшавӣ бесобиқаи бемории сироятии коронавируси нави COVID-2019 ки иқтисодиёти саросари оламро ба мушкилот мувоҷеҳ намудааст, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини ҳифзи сиҳатии мардум аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода бурда, то мардумро аз сироятёбӣ ба ин беморӣ пешгирӣ намоянд. Сокинони сарбаланди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон корвони кӯмакҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ки дар ин шабу рӯз барои табибоне ки дар сафи пеши мубориза алайҳи ин марзӣ қарор доранд амри зарурӣ мешуморанд. Табибони беморхонаи вилоятӣ аз он изҳори хушнудӣ мекунанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хизматҳои онҳоро ҳаматарафа қадр карда бо маводи озуқа хонаводаҳояшонро таъмин мекунанд, то онҳо тавониста бошанд ба маризон хизматрасонӣ бо сифати тиббӣ намуда сиҳатии мардумро дар ҷои аввал қарор дода бошанд. аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маводи хӯрока, доруворӣ барои муассисаҳои табобатӣ ва барои маризон дастрас гардид ва ман аз номи худам ва аз номи тамоми табибони соҳаи тандурустии вилоят ба ҷаноб оли миннатдории худро баён менамоям. кӯмаки мазкур ба мо имкон медиҳад ки сифати хизматрасонии тиббӣ ва пешгирӣ намудани бемории ковид дар вилоят беҳтар баромонем. дастраси беморхона гаридани маводи доруворӣ имконият медиҳад ки табибон онро ройгон ба сироятшудагон истифода бурда маризонро шифои комил бахшанд ва ба назди хешу пайвандон бо сари баланд гусел намоянд. кулли табибон имрӯзҳо аз он меболанд ки давлату ҳукумати кишвар мин ҷумла асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин шабу рӯзҳои мушкил дар паҳлӯи мардуми тоҷик қарор дошта ҷиҳати таъмин кардани маводи доруворӣ ва пешгирии роҳҳои панҷшавӣ ин маризӣ аз тамоми роҳу восита кор мебаранд. анҷом додани амалҳои хайру савоб дар ин шабу рӯз метавонад ҷони ҳазорҳо одамонро ҳифз карда ба хотири рӯҳбаланд намудани сокинони мамлакат ба рӯзҳои орому осуда заминаи мусоид фароҳам орад. дар шаҳри ноҳияи вилояти Хатлон дар доираи нақша чорабиниҳо барои таъмини солимии аҳолӣ ва пешгирӣ аз хуруҷи ҳама гуна бемориҳои сироятӣ чораҳои безараргардонии ҷойҳои ҷамъиятӣ ва маконҳои истифодаи умум анҷом дода мешавад. чунин як амали профилактикию безараргардонӣ дар ноҳияи ҷайҳун гузаронида шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар ноҳияи ҷайҳун вобаста ба пешгирии пайдоиш ва паҳншавии бемории сироятии коронавируси нави COVID-19 гурӯҳҳои корӣ аз ҳисоби мутахассисони соҳаи тандурустӣ ва бахшҳои мақомоти маҳаллӣ дар деҳаҳои ноҳия бо усули хона ба хона бо сокинон суҳбату вохӯриҳо доир намуда оид ба тадбирҳои беҳдоштиву безараргардонӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. ҳамчунин дар рафти чунин иқдомҳои манфиатбахш бо иқдоми мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷайҳун ба сокинон як миқдор ниқоб ва варақаҳои иттилоотӣ дастрас карда мешаванд. тавре гуфта шуд роҳандозӣ гардидани ин қабил корҳои оммавии фаҳмондадиҳӣ имкон фароҳам меорад ки сокинон бори дигар ба риояи ҳатмии гигиенаи шахсӣ ва дигар тавсияҳои табибонро вобаста ба пешгирии бемориҳои сироятӣ хусусан коронавируси нави COVID-19 масъулиятшинос бошанд. мо аҳли оила миннатдори манаи коргарои давлат, яъне коргарои ҳукумат, айнаи коргарои санитарӣ ки мана омадан моро ай корҳои санитарӣ фаҳмуданд ки манаи касалаи гигиения эҳтиёт кунед мақсад набарояд ай хона ҳамаи гигиения ҳамаи гуфтагиҳошро ба ҷо оварда истем манаи қоидаҳоро ана ҳози хонаҳоро дезинтерия кардан мана раҳмат ҳар як одам табиби худаш хича бояд муҳофизат кунад. инчунин мутахассисони маркази давлатии санитариву эпидемиологияи ноҳия бо истифода аз маҳлулҳои махсуси зидди вирусӣ дар ҳаҷми муайян дар кӯчаву роҳрав ва манзилҳои истиқоматии сокинон корҳои безараргардониро анҷом доданд. бинобар сабаби паст кардани шиддати бемории коронавирус COVID-19 дар ноҳияи ҷайҳун як қатор чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шудааст. инчунин дар якҷоягӣ бо вакилони маҷлиси вакилони халқи ноҳия гурӯҳи таблиғотӣ таъсис дода шудааст. дар гурӯҳи таблиғотӣ духтурон дар ҷамъияти шаҳраки деҳот корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуда истодааст. инчунин дар баробари корҳои фаҳмондадиҳӣ дода шуда бригадаи махсуси безараргардонӣ оиди пешгирии бемории коронавирус гузаронида шуда истодааст. сокинони ноҳияи ҷайҳун ки бештар бо замин сару кору доранд имрӯзҳо ба хотири истифодаи босамари заминҳои назди ҳавлигӣ низ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда бо истеҳсоли маҳсулоти гуногун баробари таъмини эҳтиёҷоти рӯзгорашон ҳамчунин дар фаровонии бозори истеъмолӣ ҳиссагузорӣ менамоянд. мутаассисони гурӯҳҳои кории аввалиндараҷа ба сокинон оид ба риояи гигиенаи шахсӣ истифодаи ниқобҳои муҳофизатӣ тозаву озода нигоҳ доштани манзили зист бо диққат будан ҳангоми омода намудани хӯрок ва истеъмоли он нигоҳ доштани
фосилаи иҷтимоӣ ҳангоми ба кӯча баромадан ва суҳбату вохӯриҳо бештар гуфтушунид карданд. ба ҳар як маҳаллаи ҳудуди ноҳия сафарбар гардидем. оиди анами пешгирии бемории коронавирус бо усули хона ба хона махсусан дар деҳаҳои дурдаст рафта бо мардуми ҳар як деҳаву маҳалла корҳои фаҳмондадиҳиро баргузор намудем ва аз ҷониби мақоми ҷои маҳаллии ҳукумати давлатии ноҳияи ҷайҳун ниқобҳо ва дастурамалҳои тавсиявӣ оиди пешгирии коронавирус, оиди тоза нигоҳ доштани гигиенаи шахсӣ ба аҳолӣ дастрас карда шуд. инчунин аз рӯи нақша чорабиниҳо бобати вусъат бахшидани корҳои кишоварзӣ ки омили асосии таъмини амнияти озуқаворӣ ба ҳисоб меравад маслиҳатҳои муфид доданд, зеро ба гуфтаи мутахассисон машғул гардидан ба кори ҷисмонӣ метавонад барои нигоҳ доштани иммунитет ва тақвияти устувории организми инсон манфиатовар бошад. тибқи иттилои масъулин ҳамин гуна амалҳои фаҳмондадиҳиву безараргардонӣ дар дигар маҳалла ва ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи ҷайҳун идома дошта вобаста ба имконот ҳама гуна тадбирҳои мавҷуда дар самти пешгирӣ ва паҳншавии коронавируси нави COVID-19 мавриди амал қарор дода мешавад. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи ҷайҳун, ахбор. идомаи барномаи ахбор. истифодаи имконоти фароҳамовардашуда барои иҷрои масъулияти бардӯштдошта. имрӯза дар қидаи Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин ва қидаи Шкев қалъаи Хуми роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе, Кӯлоб, Хоруғ, Ағбаи Кулма тадбирҳои сохтмону навсозӣ бо ҷалби мутахассисон ва техникаву механизми роҳсозӣ бо суръат идома дорад. Самандар Искандарзода мавзӯъро идома медиҳад. дар қидаи Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин 165 нафар мутахассис бо истифода аз 56 техникаву механизми муосири роҳсозӣ дар 8 нуқта фаъолият доранд. аз шумораи умумии кормандон 118 нафарашро мутахассисони маҳаллӣ ташкил медиҳад. ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар ин қида моҳи июни соли 2019 оғоз гардида буд. мувофиқи лоиҳа қидаи Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин ба категорияи сеюми роҳсозӣ мутобиқ гардонида шуда паҳнои умумии роҳ то 17 метрро ташкил медиҳад. дар қидаи Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин сохтмони се пул, 38 адад қубури обгузар, чароғонкунӣ ва сафолакпӯш намудани минтақаҳои аҳолинишин, таъмир ва кӯчонидани хатти барқ, газ, алоқа ва дигар инфраструктури зарурӣ дар назар дошта шудааст. сохтмони роҳи Кӯлоб қалъаи Хум қитъаи А оғозаш аз шаҳри Кӯлоб то ноҳияи Шамсиддин Шоҳин тӯли сохтмон 28 километрро дар бар мегирад. фармоишгари лоиҳа Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон маркази татбиқи лоиҳаи Душанбе Чанак мебошад. корҳои сохтмониро пудратчии ширкати Синзияни ҷумҳурии мардумии Чин ба уҳда гирифтааст. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур аз моҳи июни соли 2019 оғоз шуданд то имрӯз идома доранд. барои анҷом додани сохтмони лоиҳаи мазкур техникаҳои зарурӣ сафарбар карда шуданд, аз ҷумла 7 адад автогрейдер, 12 адад экскаваторҳо, 7 адад ғалтак, мошинҳои обпошӣ 3 адад, мошинҳои кашонидани сӯзишворӣ 2 ададро ташкил медиҳанд. дар қидаи Шкев қалъаи Хум бошад 154 нафар корманд ки 136 нафарашро мутахассисони маҳаллӣ ташкил медиҳанд бо истифодаи 46 техникаву механизмҳои роҳсозӣ дар 9 нуқта корҳои сохтмону навсозиро идома дода истодаанд. дар ин қида низ мувофиқи лоиҳа сохтмони дупул, 61 қубури обгузар, равшаннамоӣ ва сафолакпӯш намудани минтақаҳои аҳолинишин ба нақша гирифта шудааст. рафти корҳои сохтмону навсозӣ дар ин қида моҳи майи соли 2019 оғоз гардида мувофиқи лоиҳа қидаи Шкев қалъаи Хум ба категорияи сеюми роҳсозӣ мутобиқ гардонида шуда паҳнои умумии роҳ то 12 метрро ташкил медиҳад. дар рафти татбиқи лоиҳаи мазкур ба сифати корҳои сохтмону навсозӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. дар розии умумии лоиҳаи сохтмон ва навсозии қидаи Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин ва қидаи Шкев қалъаи Хумби роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе, Кӯлоб, Хоруғ, Ағбаи Кулма наздики 58 километрро ташкил медиҳад. то оғози корҳои сохтмонӣ дар ин масир сокинон дар мавсими боришот дар самти рафту омад ва содироту воридоти маҳсулот ба мушкилот дучор мегаштанд. зеро аз сабаби фаромадани тарма, сангреза, баланд шудани сатҳи оби дарё ва дигар офати табиӣ роҳи мазкур пайваста баста мегардид. бо ба инобат гирифтани ин мушкилоти сокинон ва ҷиҳати баромадан аз бонбасти коммуникатсионӣ ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, лоиҳаи сохтмон ва навсозии қидаи Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин
ва қитъаи шкев қалъаи хумби роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи душанбе, кулоб, хорух, ағбаи кулма татбиқ карда шуд. иншооти мазкур бо саҳми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо шарикони рушд бунёд карда мешавад. дар даврони соҳибистиқлолӣ дар қаламрави мамлакат дар доираи сиёсати муваффақонаву дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди роҳу пул ва нақдҳо бо суръат идома дода мешавад, ки натиҷаи некро ба бор оварда тоҷикистони соҳибистиқлолро ба як кишвари воҳид табдил додааст. ҷиҳати расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баромадан аз бонбасти коммуникатсионӣ ва барои сифатан беҳтар намудани роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявию байналмилалӣ дошта аз соли 2011 барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2025 амалӣ мегардад, ки тибқи он дар ҳудуди ҷумҳурӣ бунёду таҷдиди роҳҳо ҷараён дошта, мин баъд низ ин ҳадафи созгор дар доираи ҳадафҳо ҷиҳати пешрафти тоҷикистони соҳибистиқлол амалӣ хоҳанд шуд. фаъолияти дастаҷамонаи мутахассисон ва назорати пайвастаи масъулонро ҳадаф якест: иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дарки масъулияти бардӯшдошта, саривақт ва бо сифати баланд сохта ба истифода додани қитъаи Кулоб Шамсиддин Шоҳин ва қитъаи Шкев қалъаи хумби роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе, Кулоб, Хорух, Ағбаи Кулма. Самандар Искандарзода, Маҳмад Саиди Камол, Олӣ Мирзоев, Ахбор.